Hello and welcome to Agenda Manipur. Ma'am Ingirisi Impact News na puthokchaba Agenda Manipur ni ngasi su nomaizing atai gumna issue amag loine na ngasi Agenda Manipur adungi mangda puthokchari lakchari ngasi khoina khana gadori basi Manipur da India gi wena di yamna maming le ba school chain hagadra akogi Ram Krishna Mission haiba school sigi Manipur da lakpagi matang dani masi afaba school ni tongan ba India gi tongan ba state ta leba school sing da tongan ba khoi Manipur da gisu afa mi kya tamdan lai adu Manipur da masi gi chen si Manipur sakana pusinna bo honarak pa amarom da masi pusinna bo honarak pa da som da su equally afa khoi gi mi kaya maru puthokraba school amabu masi ne replace tawna bo honarak pa masi matang da nungai ta ba phungtok pa Ramkrishna Mission pusalak pa da di afaba school pusalak pa da karam ta yen ninga lete but pusalak pa matam da atop ama afaba masagi history le jerba school ama mutalaga pusalak pa si chumra habi wapun duni khanan ne je labak thiba ding ase khoi gi panel si da for the issue hagadra ngangbi na ba mi se khoi pak yaudre ado top kanu heavy wena weduri se against the leba khoi panel kanu haitare issue ji Ramkrishna Mission ji khoi huji laiba khoi Uripok Tondon Sana high school boys gi se masida khoi Ramkrishna Mission jina khoi replace tawni habisida yaning da pungtokpa khoi oina tawi ngasi panel se adu khoi han makta da let me welcome my first guest Lorembam Lotika convener Uripok Nupi Apunba Lopni. Thank you very much yam ngai je khoi studio da ngasi labi bedo. Thank you. Loinena Lotika ga Lingjin Birisi akoi Uripok Tondon Sana high school gi founder adugi machanupa RK Manish nani ipana akoi found tawba school ji muthat gi quite nuai ta bokan hoideni. He's also here in us today. Thank you for joining us. Thank you very much. Loinena khoi gi tonga social issues mayam da khoi gi maipu naraga pu na chatni nariba khoi loop ipak ki president Tamo Sapam Jajadumni. Thank you for joining us. Thank you. Okay. Khoi kano panel member ahum mak lere ahum mak si kano ni zik khoi ahan bada aina kano lakchidingai da khoi gi Ramkrishna Mission gi parcel lakchingai da Manipur gi education system da phagana bhana bada khoi mapan da gi sigumba chain ji handak ki je tongan ba khoi kano da di yam ure. For example Nagaland da Assam da afaba school chain Delhi public school adagi private international school ma'am laktana hoji Manipur da yam tamnere but till that Manipur da di siumbagi mami tabadi udri Ramkrishna Mission jina khoi ahan bo oideni sigi matang sida sigi train sida akhoi phaba phataba haibarom da haipetang di akhoi nenebom di changi agano da choice of place tuna tongan ba mo ijeraga su akhoi Ramkrishna Mission per se lakpa sida di yaning bra hani photo Tamo Sapam Jadam da nauzi Ramkrishna Mission sina ahan banati ain thamjani gi tongan ma mission school kaya ma Manipur da lakre hoji su chalai dan ri adu private school ni Ramkrishna Mission su akhoi gi prithvi ki lebak chama kunthrom doi da makhoi masale aduna yamna phaba school ni haina laujai asungba school ma khoi private school ma Manipur da lakpe se masi welcome to home thui ai mai ke di thamjani gi yam phase jiki tabona bido Ramkrishna khakta nate akhoi Manipur lakpa jana lakpa je but basically hana laiba mayam jide am ba khoi gi Catholic base Christian base missionary school wena ayam ba to basi budi everywhere akhoi paksan akhoi gi with luki kari East India company la ko lena la khamina sidi always akhoi part ni lawre akhoi Lotika kari wakhlon side phobi akhoi Manipur ji da tongan bo bodi changte ni Manipur gi academic project phatab jati ko se akhoi mapan gi lamga pandam na bada akhoi swai digi su akhoi comet hai lei Messi able le bi moi di puthor ba akhoi kai no sing jina kari product sing jina akhoi gi medical sin khangde engineering khangde even Manipur mapan da dai grim jaga je akhoi na dominate to gi wari dim le adu akhoi mapan da gi sigumba afaba school Manipur da lakpa sida akhoi kari firep lohum thoi Masi aigi wakhandadi mapanda laiba school lama porakpa school chain yam reputed oiba yam na maming chatpa chain nama koi Manipur da pusalakpa kasu kaide Ramakrishna Mission su magi philosophy amada magi
ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯝꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯣꯏꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯔꯥꯃꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯃꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯥꯃꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡ ꯏꯁꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ BPL ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯐꯤꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯁꯤꯗ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯔꯁꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯇꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ 3 ꯀꯣ-ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯅꯦꯕ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁꯠ 330 ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ 3 ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯛꯄ एजुकेशन हाइबसी करीनो हाइना अखोइदा इमाना इपाना नत्रगा अखोइदा समाजना लेकाइना तंबीरक्पा मी अमोइना मनिपुरदा चावरक्पा नुपी अमोइना आइना गवर्नमेंट ना सिगी हंदकी लौखलिबा खोंथांगसे आई सुया यानिंगदे मसी यामना रीजनेबल ओइदबा सो रामकृष्ण मिशन अमा पोरकपदी याई अदो तोंदोन सनागी सि मुथटलगा रामकृष्ण ना रिप्लेस तबुदी यादेबा ओके प्रीमाइसेस दी करिगिनोदा सिदा सि यामना अहोगी लाइरबा अदगी साइड कन तोबु यामगी गवर्नमेंट की स्कूल सिगी मसी कनो पीरी हबने ओके साइदा अखोजे पैनल में कनो सिंजिना कनो ओइरमनिना अखो यामबा नेगेटिव ओइरमनिना आई खितंग डेविल्स एडवोकेट हाइतारे साजे तारे होय होय सरकार की अखोई सुम स्टेटमेंट जी यंकान सिदा लाइव रिपोर्ट से हौजिक मयाम से अखोई चिंददी अखोई एजुकेशन फंड पाम सरकार की कनो से हाइबा सरकार की फंड गदबनी ओजा लौगदबनी ओजा फंगदबनी हारगा इचा थारम दai matam de koi private ta khalle paisa leitaba mi gi koi yam khandi ba isa gi lakan da di angon gi hor koi private school lo in thal to ba live poti sida tondon sana sida hosi le ba 330 kano sida उरीपोक साइड की कयाम नाम अखोई की कई हाइतारे चेलिबा मयाम सिंग सिगी इचाइसु तमगे अदुगी डायरेक्ट स्टेक होल्डर की इंटरेस्ट याउरिब्रा नतक स्टेक होल्डर की इंटरेस्ट तु याउदबिदा तोंगान बि इंटरेस्ट हम तौरिब्रा नते स्टेक होल्डर्स ngатane स्टेक होल्डर्स ngатane सिदा हौरिबा मयाम सि अखोगी कनो तमसे इचा लोइन तमब्रा सिगी स्कूल सिदा बासिदा आइगी अखोगी उनाल उरीपोक नुपी अपुनबा लुप की आई इसा कन्वेनर ओइजबसे अखोगी लुप सिदा यावबा नुपी मयाम अमगी मचा तम्मी हबा अदुगा मेनली उरीपोक तोनोन सनादा तम्मीसी उरीपोक एरिया की मी याम तम्मेबा अदुगा अखोगी संस्था सिदी अखोगी ऑर्गेनाइजेशन सिदी नुपी लुप ओइबनिना मेरा संग मयाम न पुल्लगा साबनिना अखोगी उरीपोकता अखोई पोलेम लेकाइदा इचे किमना याउरी मा मसामक ट्राइबल ओइजरसु मा मैतै दि युम पालगा लैबनी माइम जासु तम्मी मा अखोई उरीपोक नुपी अपुनबा लुपकी कोऑर्डिनेटर नि अदेगी अखोई लमसांगदगी याउरी लमसांग असे अखोई की नेबर नि अखोई की उरीपोक की अदेगी अदुमाइना पेरेंट्स कमिटी मसु लै हबा पेरेंट्स कमिटी सिगी मी सिंगसिगा अखोई गा खुसमनरगा अखोई मसि पामदे हेना अखोई
ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯧꯖꯕꯅꯦꯕ Okay, fine. ꯑꯗꯨꯗꯤ stakeholder ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ RK ꯃꯅꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯑꯍꯟ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯃꯨꯊꯠꯄꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯥꯝꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯆꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯔꯥꯝꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯦꯅꯥꯁꯤꯌꯥ ꯇꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖഡ് ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯕꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯩ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ it needs to be considered by the state government as well as the Ramakrishna Mission for the services rendered more than 20 or 30 years by my father. ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯎꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ I will have no objection. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯦꯀꯔ 5ꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯑꯦꯀꯔ 5ꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ more than 300 students ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ 300 students ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ more than 600 ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯝꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ 0 ꯃꯥꯏꯜꯅꯦꯕ 0 ꯃꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯐꯇꯔ 70 or 80 years ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯥꯎꯠꯁꯀꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ Okay. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯠꯁꯀꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯦ ꯕꯥꯏ ꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯩꯑꯕ Okay, fine. ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯣꯇꯤꯀꯥꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 350 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯜ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ 350 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯗꯣꯛꯀ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯜꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯜꯅꯦ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯜꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯁꯤ ꯊꯝꯕꯧ ꯃꯆꯥ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯊꯝꯕꯧ ꯃꯆꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯦꯗꯅꯤ ꯃꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯦꯗꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯟꯗꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯄꯟꯗꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ 2 ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯅꯟ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯁꯦ ꯊꯝꯕꯧ ꯃꯆꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯄꯟꯗꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯥꯗꯨꯝꯅꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ 25 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ 25 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ amalgamation of Uripok Tondon Sana into Langboi Khongnangkhong Thambong Macha School lana amalgamation sikhak hai ko adagi ID parents singsiga su adagi huji leiriba akogi headmistress Tondon Sana gi headmistress oina leiriba si adagi upper primary gi headmistress Chitrabala high school gi headmistress Swarnalata mokhoi si aina dum changaga oza kamai tawbano na aina pau lojaba matamda satra chahumga kuntra si huji government na amadi school sina aided school sida su mingchande huji su upper primary gi 96 satra kai chakhno khangdreba
class nursery dagina class 5 pok leramba 96 adugi list su akhoi de lei adu moina ming su chanbi de parents sing da guide su tawbi de lawo ming chalasi sida akhoi gi thambau macha da haibagi karigumba am tamoi dagi adugumba moina same sadana angang sing guide tawdre plus huzik high school da leibasu school se Ramakrishna mission olabni haibanina mafam rang khangdana angang sing che loina pungchai chai reba tawimba sung government residential school sida leiba kharadi मुखैना फाजलगा थम्बी हायना पाउताई रेसिडेंशियल द लेबा मामा अखोगी पेरेंट्स कमिटी गी क्या मुके रेसिडेंशियल द ऑलमोस्ट 110 मुक लई हेबको अदु हुजिति लोइन चखरगा से अबाउट 40 50 मुक मोइना हुजिक से थम्मी हेबा मोइसे कइगुम मोइसे लोइना चलहंग्रगा दि क्राइसिस समक थोलकद्रा का हेबगी मोंगदा अदुदा रेसिडेंशियल द लेरिबा छात्र सिगी मामा मना माना उनाबा चंगुमदा माइना तंबा पाउसी मुखै अंगांग जे इरु बोगलु जो होदे इसिंग बोगलो हो ले होदे अदगी काम द अखोजलगा सासन होइबी लेबे थंबै टाइप द लेहौवी सी अखोइदा तम्मे हबा अदुबु अखोइनदी तोंगान बखोइगी लौबयाबा लीगल एक्शन लोखलिबनिना अखोइना मदैदुरा यामना का हेनबा लीगल एक्शन जी करी गनो जी लोकत पी अखोइ हुजी कनोदा थारे मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ता अखोइ थारे अदुगा सीदा सिदैदा लौरक स्टेप तु अखोइ येंगागा मसिदा मोइना ताद्रगदी दिल्ली दा मुक अखोइ कंप्लेन तौगनी मसिदा ताद्रगदी अखोइ अतोपा तौबा तारे ओके अदुगा हुजिकी हारिबा पेरेंट्स सिंग ना हारिबा पोची फैक्चुअली ओइरब्रा हाइफेट याम थिना फैक्चुअल ओइरे अंगांग सिंग छात्र निफु यांकई छात्र निफु यांकई हुजी हॉस्टल लैरी अदुगा मखोइना मखोइबु फजना कनो तौते कइनो नेमसे अखोइगी अखोइना इहौ हौरकपसिदा अखोइ उनाल यावरकपा ओजाजा दुमनी हो यावरकपा खम मेम यावरकपसिदा रेसिडेंशियल की फैसिलिटी अमता लेतेबा कनोदा थंबौ मचादी का अहुम दगी हेन लेते थंबौ मचा का अहुम दगी हेन लेते सिदा कमाइना तोंदोन सनागी छात्र इंफ्रास्ट्रक्चर लेतबा जगह से अमेलगेमेट तौरेना थोए अमेलगेमेशन की प्रोसेस सु फजना तौदे अदुना सी होल कनो सी नुगाइते हाबनेबा तमो जलनीदा जिकी से सरकारगी कनो सी अखोइ लोखलैबा स्टेप मैम सी हाइफे ताबददी अखो खतंग चुमदब्रादी खले अदु कराई भावबा तमोइसी सोशल करोनी ऑर्गेनाइजेशन नि यामना मनुंग चंगा चंगा थीबने कराई भावबा चुमनी काय बोला आइना खंजबदा आफ्टर 10 to 20 years दा मणिपुर गवर्नमेंट स्कूल सिंसे ऑलमोस्ट ओयाम मुथलनी लवे मरमदी ngasi education department se फेल होरे मखोइ की ख्वाई यामना इंपोर्टेंट ओइन मोइन लौरिसी गवर्नमेंट स्कूल मुथतपा अदुगा प्राइवेट स्कूल लिखतपा अदुगा थांगी सिंगना हनक किसे ख्वाई ngakpam khak ai thingje mamangi da akhoi gi 2008 की जून दा अखोइ की सिंगमई गर्ल्स हाई स्कूल से मसे मुथले मसे मुथलकांदा अदुगी छात्र सिंगदो अखोइ की सियाम खा गर्ल्स दा पुरकांदा मद तमहनबगी दम त मोय वारे लौदन खोतन तवे मियामगी मदुग द कमिटी अमा सेमी कमिटी दो अखोइ की प्रोटेक्शन कमिटी ऑफ सिमी गर्ल्स हाई स्कूल and it's lane da am seme adu ko torganda akan mo movement taw adu last upai director dagi akoi muthat ki haitare madam dei da maham du MLA ari education minister loina mag akoi saru yarga muthat na bidam ta khona gi haitare hujik lebo ona seme samag su madam de same oi bani ar mama samag su akoi muthat pa dei da adum मुथप लकांदा मफम देदा मार्केट प्लेस हम सारे बिदों तो होनगी हाइतारे अदो ममे देदी मार्केट सेट तो सातरे सातर कांदा मोगी लहुजी की एरिया दुगी डेवलपमेंट की क्लब की अममगी कम्युनिटी हॉल साना बगी दों तो हुजु जो होनरी हुजु होनरी इवन ngana मोदेदा मखोगी लेबा लमसी सिमी गर्ल्स की लमसे मसेदा सैनबा लेकाई लेकाई सैनबा वाथु ओमंगाना मिटिंग तो हाइजतारे अदुदना होजिक मुथक्रेसी अखोगी तोंगा तोंगा मया मा तुमसिना दु मुथक्रे अदगी बेंगुली हाई स्कूल दु मुथक्रे अदगी सिमी गा मथम मथम मुथले हाइतारे तोंगा तोंगा गांधी अखोई गांधी स्कूल काइनम लेरमी अदु मुथक्रे मथम मथम लोइ मुथक्रे गमेंगी होजिक ओइ पोसेदा गमें स्कूल मुथपसे मसी मागी अखोई एजुकेशन सी एजुकेशन डिपार्टमेंट मसा थाजब थबक्त्रबा हाइबगी पोरम सु मधु के समझनी दी क्वाई नोंगम लेब अखोई
Ramakrishna Mission is 1860 the restart over mission kano maneba society restart ni man society restart over Manipur society restart over so many like makoi da ying mi siga ari are live mission school da ying mi siga gami sigi tonga mi am khale tonga mi ndi kana hanaki budget ta Manipur whole Manipur gi government school gidamakta 2 crore ko hape only 2 crore Manipur government school mayam sinchi chok le na dasar le na 2 crore ka hape aro nakala mada 17 crore Ramakrishna Mission gi damdi yamak tawga mo piri ari aina khwai ngakseri sine government school chakhone budam 2 crore kan tawba aduga 17 crore nanai kano la kona 17 crore la achoba government policy si karino haiba port sima achoba wahang ma la as far as education is concerned matang sida break ma lose but stay with us break ki matung da government law policy education gi matang loi policy se mase kayam na pai re ba soine ne jege loine na khoi manisana dagi uripok tondon sana high school ana hauki bagi wakalon imung manung na khali bangasi wakalon pami ba kano tu phangabra ngasi karai da chatle masi gi chat sidharai ba siga ngasi Ramakrishna Mission replace tawna bhona ba siga kari mari lene do akoi break matung choin tana jege stay with us we'll take a short Manu nungtagi chari ba maru marang yaw bachinja sing siyang Masin hakchang gi pangal amade liver sohan batana tana pok naba acidity cha ba tumdabana chingba kya nar kriya Imana pirak pa hakchang ngakuk na bihidak lairi sidi lipset namana ba singa nungtiri party sanga chadrabadi sukya magya drabra adum na khang dramale masina puk naba thinbagi awa ba thohan ba yai Lipset nungtagi cha bana acidity cha ba tumdaba khong haba yataba phali aduga chak su lamale liver bu farabadi punsi su super hit oire Welcome back, ma'am. English agenda Manipur ni akoi break mamang da khanara misi Manipur sarkar na masagi oibe school da thambiba miyeng jini education department sida masida saka khatagi marala praja khogi iran kaile habdu jo ko tang akoi kana toge damo yam phaje usi mamang da usi lotika dum lakte as a parent haitare stakeholder amoina nasai kaino tum bisnasi budi akoi chhatra stakeholder chahum yang kuntra akoi parent na ma yawi hai ndak yongida but laiba poti ngasi akoi lupa karo trate asida piraga sida karo ani ka tapi kai ro bi wang achobam di lei achuma kona lake sigi mamang da Manipur sarkar na Manipur gi kaino gi akoi gi kaino se akoi gi school sing se masi paisa ju phana am ju thada dana oza mayam am ju thada dana lai adubu masida satra mayam si akoi tamhan bading ngam dabi problem di lei sum khilliba mayam si chauraba property mayam ama tono chana da nataba khara ama lokho khara si tamo kanon ta bi khare Manipur ki jaga puno ta khille siga loine na sa habi ki ba missionary school private school mayam am ju khille paisa ju cha tang ba amadana lem na oi amadana lem masida Manipur ki praja miyam na rather than koi ki government school da chata dana private school da tana chalak pasida Manipur sarkar da wakhalo na mala abra sine akoina samna paisa changna thang pasida lakpidramina masi thupchal laga private ta kaino da at the end of the day sarkar ne yangtoi se akoi gi mi myam si private bu tambo gera government bu tambo gera larik tamaga afaba citizen ma oibadune aduna madugi line du wakhalo ndu da private ma lakko ga su amo ga su koi facilitate tawba chumra kaino da praja mayam na akoi thagale akoi sida akoi mantri oire MLA oire akoi lebak se chalai hoina pirabani now akoi na thamba school se pambitre angang ma mang dore akoi school ka ta akoi restrict tok targati haidana khallaga private school da akoi PPP more tawga hain tor posida kari kai bele adu yade habati akoi gi state city yamna tunganba irang yam leiba awaba ko economic balance economic kai haini akoi finance per capita income hai batare sugum base akoi da yamna nemna yamna thak yalaga leiba leiba ama oi banina akoi adugim dik poverty lei akoi unemployment gi problem yamna lei akoi da
aduna akhoi se akhoi da akhoi gi lam lebak sida akhoi therefore adudi lairabagi waneba lairabagi lairabagi do ke sarkar na PPP mota ini to goji Ramkrishna mission jida karigumba BPL or 330 se noi sida free education pigadone hai gadi yagadori bra no 330 students sigi khatana te akhoi na fight tawisi anyone 330 sin nataba manipur gi satra lairaba sing BPL gi makada leba sing akhoi na सरकार की कनो सिदा सरकार की गवर्नमेंट स्कूल सिदा लेम ना लाइक तंबीरी बस माइना एनी मिशनरी स्कूल वगैरह प्राइवेट कनो वगैरह मसीना स्कूल का PPP मोटा तंबीब तारगदी यागदोरी बसी अदु हाइदेबा अदु हाइगदी यागदोरी बसी ने अदु हाइगसु याबंगमोय because यादे मरम से सिदा मानदेबा मागी रामकृष्ण मिशन हाइबा इंस्टीट्यूट सिना अतोपनी मोइना अखोइना मोइदा हंगेबा रामकृष्ण मिशन सु उनरुरेबा खोइना हंगेबा नोइना करिगिनो कमाइना न मणिपुर दा लाइसे कमाइना न टोनन सना दा स्कूल तोंनि हाइसे हंगेबा आइना हंगेबा आदुर रामकृष्ण मिशन गी मोइ हुजु हुजु ओइबा प्रिंसिपल दुनो खुमेबा अखोइगी स्कूल दा इबो बिना लाकपनी नोइगी CM अखोइगी CM इबो बिना लागा अखोइ स्कूल जे तोबिलो हाइबनी पामन खिदना माना मणिपुर दा तोबिलो लाउ से इनवाइट तोरपनी इनवाइट तोरपदी गे अखोइ लाकपनी अदुगा माना अखोइ दा सिदा तौना पीबनी हायबा को अदुदा मसीदा मुखोइना हुजिक लाइबा 330 स्टूडेंट्स सी लेमना तंबीरनी मोइना लोइना एकोमोडेट तौरनी हायरगा खोइना बिकॉज अखोइगी दी सीडी अखोइगी दी सुलेंग लेंग बेंद्रबा तोंदोन सरा किसी अक्तन थंबगा बा सिमिलर कइनो सिदा मणिपुर के एजुकेशन से फकन नबो होनबदा सपोज करा करिगुंबा स्कूल लमा तोंदोन सना नत्रगसु सरकार की ने लेजिबा स्कूल लमा छात्रसु लेतिरेना खनबा स्कूल लमा मसैदा रामकृष्ण मिशन जी पूरा गदी यागदोरिबा सिमिलर कंडीशन दा उजाइबा साइगी स्कूल सिना कमांड तोरिबा एरिया सिंगी छात्र सिंग BPL की मखा लेबा सिंजी लेमना तबनगदबनी अदुगा स्कूल जी मसी फजना नंगी हान नंगना प्राइवेट की मोटर चलाइबा दुमाइना फजन चलाइगदुनी हादि यानिगदोरिबा अदु हंगजारेबा मखोइना मखोइदा अखोइना रामकृष्ण मिशन दा अखोइगी छात्र सिंग अखोइगी इचा सिंग लेबाक की मणिपुर की मचा सिंग मखोइदा अखोइना जस्ट फॉर दिस टर्म सिना थोगा अखोइगी प्रॉब्लम तो कोक तो बनतेबा अखोइगी रियल इशू दी अखोइगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हिंगलहन बसिनेबा अखोइगी रियल इशू दी बिकॉज लेकाई दा विलेज दा लेरिबा स्कूल सिंग सिदा अंगांग सिंग लाइसु तंफम खंगदना क्वालिटी एजुकेशन नी अदुनी ना लाउदी लाउरगा फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट पीरी नी ना लाउदी लाउरगा अप टू द एज ऑफ 18 है को अप टू द एज ऑफ 18 से कोई फ्री एजुकेशन पीनी को नि हायरगा सोमददी अमता ओइददना लाइ खरा तंबीदा खरा पिजदा फान खरा टेक अदेगी फगलांग खरा काय युहार हाबदा स्कूल खरा काय ओजा खरा कारकता छात्र खरा लाक्ता तौबगी सिगी प्रॉब्लम से अकोई फर्स्ट अकोई की क्वाइगी फंडामेंटल्स त करी द सोई खरगे हाबसी महाना एजुकेशन डिपार्टमेंट सिना एनजीओ बुताना गेरा नतरगा सम स्ट्रेटजी अमा मोइना वर्कआउट तौरगा अकोई लेबा तौबै तौगंदा ngamdre fail oire ha kanda alternative yengbugi wa wari ya adu sundok tongdeba education department na easiest way doctor ha to mapan da pithokro si wari ne ta mo hoji lady si pambagi tiram ki mission je uripok area khangde pame because sida leiba kano ki batungina lottery to sida class 1 gi sida satra 87 select tawise मसीगी दमकता लाइसे लिसिंग दा लाइ अखोगी कनो तौबसिदा पाम्बै दी स्कूल से पामे क्वेश्चन लाइदी अखोइदा हुजिक एज स्टेट हाइगद्रा एज अ कम्युनिटी हाइगद्रा एज अ नेशन हाइगद्रा अखोइना बैलेंस तौबसिने अखोगी अंगांगिंदा कनो पीना भोनबा मतमदा करी एजुकेशन पीना मतमदा अखोइना हुजिक सरकार हाइबिरे सरकार दा 2 crore खक एजुकेशन दा थादरे 17 crore na CGC revival hagadra ntaga relocation or hagadra ntaga kanugi hogi Ramkrishna mission linkatpagi hagadra masida thadare masida la iba question di sarkar na lauriba khongthang sida hogi kari alternate phanaba tawbani habagi wafam yaudaba duna udung tawre थाइसन हाइज दारे इन समझने के रामकृष्ण मिशन की काम उसे उन्होंने 20 acres में थोड़ा है अशरी जी 5 acres करते नहीं अरे करीब तक तो याम थूना मशीन होंगे नहीं से ना में जमता मोई ना है सीम की हंडे की ताम से सी मनुंडा माँ ऐसे हंगो पाम है माँ की सीम की तोआन बा माँ की विजन माँ नहीं है ना लोगे अगर थाई सिंह नमो ऐने थमजनी की मणिपुर से लाइब्रेरी मशीन याम बा लेपानी
ina kara kun ba jang khara khakta ni ado na ba sing si su hoji upai le da gi private school da thari ba उपाय लेते upai le da thari ba kai da upai le da government school phelu de kai da phelu ri no hai ta ra ga di government gi oja sing si bu control tawbi na ba amta le ti education department gi hoji hoji makhoi na hairi department jin hairi satra le tre oja na masing hele hairi so Tondon Sana ki question ji not just question of Tondon Sana ji kanbagi wafum nate Manipur ki education system ji da something very big is wrong I have never and see eyes of the tip of the iceberg ki pot never adu sigi issue ji akoi laibak miam da ti have ta da badong na togum tori masi kanoni akoi student organization sing na matam guri mutan lauri people sing lauri nearly 20-30 years laur la bane ta da bane hauji chu satra leitre oja na masing hele har kan hauji oja lo ni da 1000 something oja lo ni tori akoi dang cheri sibo oja wale satra leitre dugi oja wale ha adu ne ba khoi ngak che government gi ma gi policy si akoi gi tak na bai satra le ta ba dugi dam to oja lo se masi ki behind the screen kai ne gi sine amung nakalam dai thamjani gi anro kendra gi adu bi da mo khang mani da khangje behind the scene kai lege da mo khang ai khangjare adu anro kendra hai ba kari kai behind the elak election gum kari gino sini tamoi society social work tori bani society le bani kari gino sarkar na छात्र सु लेत्रे हाई वसिदा कनोदी लवी on the other hand policy da होगी करी स्कूल सु मुथादी स्कूल लॉजिक हाबी है ममिंग थी गरे बेंगोलिया स्कूल मुथले तोंदो सरा इन द प्रोसेस ले रे बिसरा मुथत खरे अदि कया म मुथत के दोरी नो अदु सरा कंदा ओजादी लोखल ले हारी so what is the agenda behind I would say तमोय ने स्पेल आउट तोरगा हायगा सका सिदा नुइन तोबि कोई खंग याबम दिजंगिदा थांगि मरमदि होजिसो constable kaya ama okigi debut tawr kan da phone haidok tri adu hoji constable more than 1000 low ni haire ba amagi phone haidok tri da amudum low ni haine ba amadu ta tamu bi da kanom le ra kanom le ra lai re sine ba okay lai re matang da ina mati matang panjaning ba amna akoi Andrew Kendra gi MLA Sam Kumar mai sai da government school maya mani gana honari injun da lewa aduga private school da tamam opposition de were education minister hen jam chane private school da tamam maya ma mai de sara ka tamye ba akoi side le ba akoi gi le ba kendra gi suppose uribo kendra gi MLA akoi tamon nan kumar na mai di government school mutha pada mai am support over ma laure even akoi kano kamu singna nupi lu kamu singna salo matam da atati chai e ba ainu muthaki muthapani hairi ai tadi Sam Kumar ga maga yena matam da akoi Sam Kumar na phai haidir bra du natraga na Nadu Kumar phai haidir chi amo da bi kano kana phai are Sam Kumar hoju education minister ai ngom nan ta bi me kan di wa ju hoju education minister ori bse masi ai di Sam Kumar ni haining e okay bakata na ai na khananing ba point na musu le di अखोगी सरकार का ngamaktра kanda sarkar su akoi sometime NGO singi role chawkhalai si GO na ngamaktra kanda NGO ki su thaudang lei haraga government na ngamakta basi NGO singa mating bangna chamina bagi similar type ta education haiba sphere sida manipur sarkar sing ngamdre hena khut thakat padong su tawba on the other hand अखोगी ओजालोम दादी मसी तोप दरकार ता है ना एक तो कुचाव थाबा somewhere कैनोम दी लाले है दी मैजू लोग खंगे but लनाई गी कैनो दा सुमाइना 17 करोड़ था तो बस चुम्बरा चुम्बरा तो खने दिंगे दा अखोई कैनो तो लाग सके है ना मनीषरा दा लाग सके अखोई अखोगी इपाना फाउंडर वो बीरम बनी आके कैनो से बीरम बनी उधर ना हुजो लाइव पोर्ट सीधा मसीदा करी उई ट्रेन से सरकार ने चलाइबा स्कूल जी करिगुम्बा at some instances da ming sidi adum maintain torba akoi anna linkacharamba school ni masi maming gi mang ba yaroi but masi management style ji private type on thoga hojiki sarkar na pam mong je on thoga RK Tondon Sana high school level ji yang lawn ba gi bangam ba thangnabada leiba heritage da line le pi budu maina sigi school line le phun mangam ga di
मधु पामोइदरा अदुदी याम फब अदु गवर्नमेंट दा पूरा कोइना पिथोखरब स्कूल अमु ओइरेबा अदु जी गवर्नमेंट ना मने पामबे पोटसे मसी अखोय फादन पामम द बाय तारे हाइदि लाइरा नंग अखोयगी पैसा नुंसा लेजदबा अखोयगी पर कैपिटा इनकम द कितंग छोंदबसिंग कोइ माय फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक तमहनिंबा अदु खोजि पिथोगदो पोटसे अखोयना सुम खन मतम द नो लैंड नो ऑक्युपेशन अखोय लम लेत्रगदि अखोय थबक तोनाय लेरोय लौ लेरे kan अखोय लौ उबरनि अदुना खोजि पिगदरिबसे कनाद पिदनो This is my question. I did what we have currently a port over. We talk about port about have say after 100 years, 200 years. When Luxon gives you are right. As in no land, no occupation. I do laptop was some whatever. I body sentimentally, Shayam no the one. I do I give Sagi young brought in a Ujabitico. Sagi no land, no occupation. Once be Hidarga di Masi Karamalom, the Chaki Habadu, Amuhana. हंजलपगी उपाय लेरोय कनो करी आइन हाइ थमजनिंगी से गवर्नमेंट करी बेसिस ता गवर्नमेंट करी बेसिस ता मसागी लम गवर्नमेंट गी लम फाउंडर अमना पिथोक चरंबा 1979 दा फाउंडर सिना मागी पेंशन मागी तोलोप मागी एवरीथिंग forgo tawraga ai school sigda makta ai kathok charamage na sakana phajana tawbiu na pizarama ba educationist amana akoi gi manipur gi educationist ahal amana kathok charama ba founder amana tawjarama ba school amabu government ta pira balam amabu huji kari basis da kari ground da moina kari wakhanda ramakrishna mission da pitho e mataga pitho kani na pitho ise moi gi kari wakhan on what basis because see government property neba government property se praja sing we akoi taxpayers ki property neba government every government property is the property of the taxpayer ko taxpayer koi ki property se moina kari ground da kari basis da ramakrishna mission da pitho ino that also a private school ko private school ama akoi gi adudi akoina moina madu yani phanena tawragasu akoi mayam na hujik stakeholder mayam thoktana so civil society organization mayam thoktana pande tawbinu na akoi haire bako sibok ta moina tasana dadana anam kallaga akoi gi lamse lawless oiba yamna akoi gi legal ga ground gam ta leitaba Indian constitution ga semta mawa lawdaba legally yengadi lo yam do mali legally da yam thina la leba aduna koi legal process tawri ba koi PIL thadna saka da chapki process leibra PIL ma thakre PIL ma koi M Suna Bengali high school gi matang da PIL ma thare PILC haizarake PILC akoi gi ID akoi gi Manipur gi judiciary sibong na eba PILC dismiss tawbi eba PIL dismiss tawbagi maram zo adi khatang da dismiss tawbi ba Bengali high school dagi morangkhom school da chatlu hai base yam lapa distance natte just na hai ise and kaino da in the middle of the academic session da school hongo hai basi chhatra singi kaino da phate na thai ba kese in the middle of the academic session da school hongba kashu kaide aduga Bengali high school dagi morangkhom da chatlu hai base yam nakpa distance yam na adjust tawba da yam like do ba pot amo oina dismiss tawbi ba kese aduna high court na challenge tawri bra masi makti challenge ti tawdre tawbam di thokpane aduga masina akoina tawba na taba masina kano na akoi gi M Suna tawram ba oiba aduga akoina high court na dismiss tawkhraba topic amo oibani na akoi gi judiciary sisu angak pane ba akoi gi lebak sida tawrise adum humba saphum da dum akoi chu dum humge akoi law oirosu dum humge abi pot am leyaba akoi Manipur da aduna akoina si higher court amada tatori chatle chale adugi akoi gi che chang ama ma khara akoi se loisan ba khochan bagi so legal process ni aduda dum enough ground le na thaje okay legal loisal lakpa sida koi matam ju loisale tamo jadumni da agi agi ahan ke no se khoi gi hoi as a policy we na sarkar na ingsa ji gi du yeng matam da education phangan bane private te bi lakera kano te bi lakera if at some point in time sarkar na feel tawre sigi akoi na charai ba sida masi ngamdaba po oire hoi ngamde haibadu haidringaida honafamdi thoi kanai bawba till the last kano wai tare ko but ngamdra kanda di alternative ni yeng matamda
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯆꯪꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯗꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯊ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯇꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯖꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯖꯗꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯁꯦ ꯏꯚꯟꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯂꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ on the condition that ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯡꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯖꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅꯤ ꯐꯤ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯌꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ But on the condition RTA ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 25% free ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯝ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣꯏ ꯖꯒꯥ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯐꯣꯔ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯗꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯃꯣꯏꯗ ꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯊꯥꯡꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯒꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯠ ꯅꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ एजुकेशन ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯐꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯌꯧꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ngasi panel member oiriba Manisna adagi tamo jadumni aduga lotika thank you very much for being our guest. Thank you.